Malam ini edisi spesial teman-teman ya. Aku dapat challenge dari subscriber menjadi Genie oh Genie katanya teman-teman, bukan lagi apa yang dirasa. Malam ini Warian gak lip ya teman-teman. Malam ini Genie oh Genie KW yang live malam ini ya. Pertama jumpa di laut cinta, kau secantik mutiara jiwa. Kau beri segala apa yang aku minta, walaupun semuanya ternyata ada problema. Jini oh jini, kau mutiara hatiku. Geng, aduh, aing harga diri. Oh, harga diri, harga diri. Selalu di dekatmu, Jini oh Jini, kau mutiara hatiku. Jini, Jini, sungguh aku cinta padamu. Jini oh. Anjir, ngeri nah. Marengit anjir. Siapa yang mau, geng? Ada yang baru hadir di sini. Penampakan. Welcome, selamat bergabung. Gelo ih, kan baik gelo. Geus dituna gelo dah hostna paling gelo. Ambiar. Ini 42 B, geng. Bukan lagi. Gumawa. 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 Ayo. Aduh, bukan lagi. Kok cantik ya, bukan lagi Gumawa. Si Agus kemana ya? Gus? Gus kemana, Gus? Agus! Gus! Agus! Gus! Agus kemana ya? Agus kemana ya? Teman-teman, tahu gak Agus kemana? Gus! Agus! Gus! Gelis, ih, ebol. Aduh, mau dong di ebol. Di ebol. Oh, pertama jumpa di laut cinta. Belum kieunya. Nah. Pertama jumpa di Ridwan. Ridwan. Hah? Hadir, siap, hatur nuhun, terima kasih yang udah hadir, yang udah bergabung. Kujang Galuh, doain kalian murah rezeki, sehat selalu. Semoga semua urusannya dilancarkan, ya. Au! Au! Emang gua cewek apaan? Gocap, gucat. Ih, enggak mau. 50 gocap. Cucok amat. 15.000 gaskeun. Ya, 15.000 gaskeun. 15.000 grepe-grepe. Gocap gak mau aku. Binardi, welcome. Selamat bergabung. Ya, barakallah. Gocap. Ih, enggak. Emang aku cewek apaan, gocap? Goceng goler. Kamu goceng goler siga peda buntung wae. Goceng goler. Tah. Sok, goceng goler. Anu arek. Goceng goler. Ih, gak mau aku dikasih. Bayangin teman-teman,
Gini dikasih 50.000 untuk quick sama si abangnya. Ih, gak mau. Ceban ih. Ceban. Beli rokok juga 30.000. Gak mau ih. Open BO deskripsi ada bang. 300 sama hotel bang. Bebas. Bebas semua lubang bang. Lubang ono. Lubang ono. Lubang ono. Bebas bang. Ya. Open BO 300 ya. Ebol sini, ebol sini, ebol sini. Belakang. Oke, teman-teman. Selamat datang. Pokoknya para penikmat misteri dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman dari Sabang sampai Merauke selalu jauhkan dari mara bahaya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam juga semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat keluarganya, buat sahabatnya, buat tabiin-tabiinnya. Kita selaku umatnya semoga selalu diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat karuhun-karuhun kita yang udah dahulu meninggalkan kita, semoga amal perbuatan mereka semasa hidup dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat tempat yang layak di sisi Allah, yakni surganya Allah, teman-teman. Berkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yes. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali amin. Astagfirullahaladzim. Jelas banget suara. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tuh, gerak-gerak teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Auzubi kalimatillah. Di sini aku lihat ada cahaya. Pojok. Ih, apa itu, geng? Hah? Tuh. Lihat gak? Astagfirullahaladzim. Tolong, ini apa ya? Ngeganggu, geng? Astagfirullahaladzim. Nih di sini ada geraman, ada suara lagi, Ada suara lagi di sini nih. Tuh, lihat gak? Nah, Allahu Akbar, ada cahaya mata. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah di zoom ini nih. Astagfirullahaladzim. Nah, shit. Weh. Lihat gak? Ada yang hitam. Ada yang hitam merinding. Sini merinding. Tinggi. Astagfirullahaladzim. Ada yang hitam tinggi banget. Astagfirullah. Di sini nih ada yang tinggi gede banget, cuy. Allah, tuh cahayanya. Nih. Kita ke samping, men. Kita ke samping, geng. Oh shit. Oh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nah, nih. Astagfirullah, dia di pojok. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati. Maju, geng. Aku pastiin dulu, men. Astagfirullahaladzim. Aku coba goda sosok ini, geng. Nah, ini nih. Ada suara. Ini sosoknya tinggi. Nah, astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Hilang dia, geng. Nah, ada lagi. Tuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih sosoknya, geng. Tuh, muncul lagi dia. Dia muncul lagi. Dia muncul lagi. Allah. Nah, matanya dua, geng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu kalimatillah. Nah, a'udzu kalimatillah. Ini apa nih? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tuh, Allahu Akbar, jelas banget. Jelas banget. Astagfirullahaladzim. Nah, oke, aku maju. Oke, diam. Mas Yon, bantu kunci. Nih, lihat gak? Dia udah jelas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia udah jelas di depan muka aku. Astagfirullahaladzim. Kita godain, geng. Kita godain. Ya, kita godain. Allahu Akbar. Ini udah di zoom. Nah, Allahu Akbar. Astagfirullah. Dia di pojok. Astagfirullahaladzim. Aku godain. Siapa tahu dia sange. Ya. Aku godain, geng. Astagfirullahaladzim. Nah, masih ada kan? Mas. Tinggi, bro. Jangan ebo ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia nyolek dong. Astagfirullahaladzim. Dia nyolek, teman-teman. Dia sange. Anjir. Astagfirullah. Dengar gak? Allahu Akbar. Pak. Gak ada interaksi, Wowo. Gak mau interaksi, Wowo. Wowo. Allahu Akbar. Ada langkahan. Astagfirullahaladzim. Wowo. Gini buka ya, Wo. Au. Acit, au. Wowo. Assalamualaikum. Wowo. Wowo. Hani. Wowo. Ih, suara cuy. Aslian.
Astagfirullahaladzim. Sabar dulu. Sabar dulu, Neng buka baju dulu. Astagfirullah ya, Neng buka baju dulu. Ih, jangan deh. Neng buka baju dulu ya. Wowo. Wowo. Penasaran ya? Wowo. Penasaran ya? Wowo. 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 Allahu Akbar. Astagfirullah, ada geraman. Ada geraman jelas banget, King. Hadir sih ya, Wowo. Wo. Wowo. Wowo. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Auzubi kalimatillah. Auzubi kalimatillah. Hadir kalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadamul kadam. Adamul jasad. Adamul roh. Adamul jin. Hadir. Aduh. Hadir. Mantap. Ngajepret. Ngajepret, geng. Ngajepret, geng. Aduh. Intinya di sini kita mencari silaturahmi dan hiburan teman-teman seperti itu gitu kan. Sekian aja ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian terbaik teman-teman ya. Kalian terbaik. Kalian luar biasa.